ndacyari mushasha muri Amerika. Okay. Tubanagiye ku kazi. Nari mvuye kubwera none nsanze azanye ibiti by'amatunda mu nzu. Iyi nzu ashaka kuyigira muri Edeni, kandi Edeni yaravumwe kubera zangegera ebyiri ngo ni Adamu na Eva birabiwerewere. Byaragiye ngo Satani rabyoshe ngo y'inzoka ngo birya amatunda y'Imana ngo bimaze kuyarya bijya kwisha munsi y'uruterure. Imana ngo abamarayika b'Imana ba Fabrice baraza barabihamagara ngo basanga ngo byambaye ubusa biri munsi y'uruterure. Niba byaba biri gukora ibiki? None umuhungu nawe dore ibintu yatangiye kuzana mu nzu, yazanye ibiti byo muri Edeni byavumwe. Umuhungu agatanazi semara ko kakaronje aringa ariko gasa neza we, gasa neza nka nyababyeyi mutubu. Kari n'umuhondo ngiye kuriryaho kuri ritunda ryavumwe, ni numva ryaravumwe ririmo imisokoro ndarihagina gapatiri ryo hejuru niryo rifite nyababyeyi shana maribori karya numve ndabivuga ibi bitunda byaravumwe birimo bimeze nk'ibifufuma byo gakubitwa n'inkuba.